yo. That's a boy. Ajaba ya rorere uwe. Mukuria ndagicoka. Atia kumakia ajaba ya rorere. Ndamake. Ndi maundu maingi njui no ni njui kuria ndagicoka. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV gwira haha niho mucie wiigwe wi mucie getwo muru wa Kimani. Riu ino ni video kana mugambo uria ugitigite ingi na marakara muno uni thutha wake Bishop Ben gukiaria haria mitambo-ini na kuga kuria ndagigicoka itakio kana irakire personal kana no joking tondu twakionire nake Moses Kuria kiumia kira kihatukire haria kanitha-ini wa Bishop JJ kuria arakirakarite muno na akauga gutire mundu wi rucio na Ngai ni akaumaga thina ni haria arakigwetire Bishop Ben akimwira ndabati gukiuga maundu mangi tondu akiwe rucio ira kuragithire kumana hau riu mashabiki ni mwereire kanya gaka na gwicangira maoni ma tondu atacege akauga atiriri how I hate when it's from the mouth of one of us. There's nothing to smile about. It could be my food. That's a warehouse of trickers. Mtizaku is there to stamp it out. Kena hena ongeretwo kare kauga atiriri Moses Kuria will go far and will witness. Nitagirirai mundu witu tutikage kumenanaga ameno. Hena woni ungi bado egetwo Gala kauga alisema ati unamchekelea na hiyo kazi yake huwezi pewa. Moses Kuria hajaringi hero hawa akihuru ni marakara muno akigweta na akiandika maundu marito muno no ndikumagweta. Hena Wangari Wanjiru atiriri ni make was personal move Kiengei. Hena woni ungi bado kauga atiriri we ni Bishop mgani uko na wivu hivo agakihora kanwa haria. Hena rini wa mwisho kauga atiriri he should not go back because the future awaits him. No maoni ngurani aria maragicangire thutha wa ndereti iyo gugithi na mbere yake Bishop Ben haria aragicangagira Moses Kuria. Woni waku ni uriku kuma na video no comment hau thi no tuike wa gushare Miaki na Mebe TV.